Runmawi TV clear to te chabe ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar lo clear Anggu amasa in Chanchin langsar zualte Chief Minister Pulal do man kan vision chuan a hloi lam min ko mu anga ti tur le ti lo tur te ba ka kan resources nei chun te thiam taka man dan tur min ko mu anga ti voin khan Asian veti Minister Pusil soivunga chuan khuang lenga arvul tu hlot ling chho mek John Lalarin chana chu anot ho na khuang lenga atlo Indian Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu chuan interview ane na atulani chuan India Sokar chuan Indigo Airlines CEO Peter Elbers chu abandon ti atiam voin December ni som singdar som atanga tlaidar li thleng khan Myanmar khopui sang sanga silent strike hun man ane tuna chanchin kim changzo kin Chief Minister Pulal do oman kan vision chuan a hoi lam min ko muanga ti tur le ti lo tur te ba ka kan resources nei chun te thiam taka mandan tur min ko muanga ti he thui voin nei Planning and Program Implementation Department via State Institute for Transformation SIT Mizoram chuan ti yok State Support Mission halak na pem pakhatatan Mizoram Assembly House Conference Hall a Transform Mizoram Vision sangni somhle pasari roadmap workshop bot saya soya Chief Minister Pulal do Mabaka DPNAR Minister Puke Sabdangale Minister Dang Tabaka Chief Secretary Heads of Departments Tele Department Changchang Senior Officer te District Board Sab Tele Som Big te Antel India Ramin Kumsangni Somni le pasari aral maa Ramchang Kang Developed Countries zinga inlan kai ve tuma masona be puyat hak na Visit Bharat sangni somni le pasari tin zona Mizoram State in State Long Term Development kong asial dan tur ngun thak takazir ho na le se ho na high level exercise workshop ani workshop hona thu cha sin home Chief Minister Pulal do machuan voina hian Mizoram halam hun future chungchang soi ho tu rakal kan ni a future kan soi don chuan ma clear vision atanga kan chan angai kan vision chuan a hoi lam min ko muanga ti tur le ti lo tur te ba ka kan resources nei chun te thiam taka pandan tur min ko muanga ti khovela hian engram ma hi develop sa piang omlova development hi ti palthil thualo omponi lova kumtam tak sokar le rami puiten ma clear vision neya an lo tho chhuara ani jok thin ni ati Mizoram te ang state lian lo tlang ram cheng chia moi si ami cheng te le thiam te male te len nei thabok si tan phei chuan vision cha nei hi apoi mo le zolani ati a Mizoram hian hunkal to har sa tam tak ram boy covid chupui leng khorel chiat na sang le thil dang te lo pal tlang to a chuti chung chuan ma sona ra bi po na satakin atuk ve mek zelani ati a amero chukan duang le tum anga ma sonero kan la nei lo ti chukan pomtlan ngam angai thungani ati a India in kumsang ni somni le pasari ralma a ramma son te developed countries zinga in lang kai ve tuma be pui athak na visit Bharat sang ni somni pasari izin konga hian Mizoram point izin kong thui takan mabaka kan ti ve ma saktur te chu governance le delivery a pa kan so ngai ni ati a chumi tur chuan productive sectors heng agriculture and allied activities industries tourism le digital economy a te ma kan so ngai ni ati a chu chuan kan chalai te tan sumlak lu na le employment asiam do ni ati bok India ram po nama po na song thei tura kan chalai ten innovation and technology a thiam na an nei thei nan quality education le training mangtein ta chiaman ngai ni ati state district le local bodies te inkar tho ho na ti chaka amal ang nilava ti banga chak taka thok ho thiam dan ngei to achul he bokani ati a kan thil ti dan le chin chanin min ti chaklava midang laka minin ha tir tlat chuan kalsan nga manga ya thutluk na siam tlai lu tuk chin te bozui na om chin lote chain shim do tlat du na te po kan ban san ngai ni ati transformation hi program thar siam dungot anilava achhalawa kalsan ngam tura hoi sen nei te hi ani Mizoram ti maso na workshop poi mo tak mi thiam bol khal khomin andon mek lai hian kan mizo identity in ha na tlomai na te kan rin na te kan hamnun phung le ziarang te hi kan maso na chuan mau sam lo se kan maso na chuan khovel maso na turwalin kemin pen tir se kan identity ting het zual so zo ro se ati ani voi khan Asian veti Minister Pusil soivunga chuan khuang lenga arvul tu hlotling chho mek John Lalarin chana chu athot ho na khuang lenga tlo a Mizoram Sokar flagship program bana keiti hlotlin tum le intodel tuma thei to pa chuan chu lom omati thu sein a department Lalthanpuii na om thei ang te pe ka tiama Sokarin dom kan atum thu a soi
Asian Vati Minister Pusai Vunga Chuan in Todel Higan Tupui le in Hana ni a Chumi ti hlotling tur chuan hen holding policy le kong chang Saka department tinin maala mek rengani Asian Vati department point thei top kan chua pujonal rin chanan in Todel mai ni lo tam tak thar chuak thei hial tur khopa abe na hi aro pui gati helai mun hi Saka chuan kan ngai poi mo ema arvul mai ni lovin abul mai a hian so thing song bol na siam tura kalpui mek zelani a kumsang ni som hila pro January a chuan zo fel thei be se ni hati Horticulture Minister hian so thing song bol tur hun hi tlo nga lin apan na kong meterizan hi som saria siam na le zo na tho me kani a 2 liter nuai som da khol na siam le khol chi sang sang chom zo tur transformer khol bun na te chak tak kalpui me kani pusoi vunga hian khozol district a veterinary hospital potlo a an malak na siam sang sang te enin minister hi pulsang lian na secretary Asian Veti department chuan a troi om bokani RD Minister Professor Vanlalmawii Mizoram ani zung chakna mang changkai turin malak mek zelani atia kuna thok tu ten an tho na mun thlenga an man changkai thei turin thei top chwa mekani ati Voinkhan Rural Development and Administration Minister Professor Vanlalmawii chuan Mizoram State Rural Lively Missions le Selco Foundation te tho hun hnuaya balak na peng pakhatatan solar sprayer chu lo nei tu mi som pakhat thlan chuat hne na sema Minister chuan ram changkang le ram so na piangin solar energy poimo zian shia ti soin aman changkai dan chu tunlai khovelin azirna satle ramro pui te po anin tlan se na pui ber pakhat ani thu soin Mizoram po solar energy mang changkai tura malak mek zelani thu soya solar energy lamboy pui tu Selco Foundation nen to ho na kalpui mek ani thu soin solar technology sang sang mangin thingtlang lama kun thok tu te self help group lo nei tu te le sumdong sang sang te point ma so na mel an mu chho zela an sum de chwa te po alo pun deu theina RD&AD department chuan thei to pa chwa zel tur thu soi bokani Mizoram State Rural Lively Mission le Selco Foundation te hian April sang ni som ni de panga khan tho ho na thung MOU an ziaka voina lo nei tu ta na solar sprayer sem hi he tho ho na kal zela malak na pakhatani he tho ho na hi na tumber chu lo nei tu te le ei zon na sang sang kalpui tu te ta na ni zung chakna mang khol chi sang sang solar dryers solar sprayers deep freezers tailoring units, handloom lighting systems le adang te mang changkaya andin mun choi san le Lalthanpuii te ani Voinkhan government Zemabok Higher Secondary School Silver Jubilee lom na hun manani a Environment Forest and Climate Change Minister Pulthan sang at chuan khwalian ni inaman pui Pulthan sang at chuan chalai te hian kan taksa le rilru kan von ulu ka poimo a ruilho mai ba kal su le hmama kan filhim turani nakin loka kan ram chhuai tu tur le kan ram mahun hi voina chalai te kuta hian thui takain hatani ati a kan thil ti na kong tin renga hlotling tur kan be anga ya chumi tan chuan rin omna le te mak na poimo ani zirlai kan ni lai kan thil zir hi angheta thiamna chenfa kum tak kan zir chuak ngei thein turin chadem ngai takin kan be so turani ati bok Forest Minister ni bok Pulthan sang pucha te chuan ziti tu te thu o hi hlotin na konga poimo takani ati a ziti tu te hian intana chalo tur chuan anin koldon lo chu ti hi in ring tlat turani kanram hi masona state angai to in kan la niam hle meya chanlang tur kan langa hleni kanram in rail bol na hi zirlai te hian kan ngai venanga ya politics thlia in minti boilo nan thudik zok thachuak zungzung thei turin tunlai thiamna le kan thiamna te kan ti chak zel apoimo ani atibok Pulthan sang hian souvenir magazine atlang sar ngala Pilarin Pui Principal Silver Jubilee Organizing Committee Chairman ni bok chuan in mail share tir na hun mangin Professor Tila Lomzo le chuan hun sera manga he school thok tu boral to te su no hun man ni in Pukap Java Lecturer Silver Jubilee Organizing Committee Secretary ni bok chuan report pe a school no pangle thok tu te changin item hunom tak entirani a puje min chuanga Lecturer Silver Jubilee Organizing Committee Vice Chairman chuan lom tu saina hun mang bok December ni kuwa thol eni zanda Sri Khan durtlang leitan Runmawi me te chuan andin cham phak voi som khwa pathum na lom na hun government durtlang high school 3 twalzol an manga he hun hibel to MLA le cabinet minister ni bok B.Vanlalchhanchhuahi chuan khwalian ni inaman pui khwalian B.Vanlalchhanchhuahi chuan leitan Runmawi me rising day lom na hian tu soina hun mangin leitan Runmawi me in adin cham pha voi som thum pukwa na thleng thei chu alom pui thu asaya wai me chu polro pui takani zia soi leitan Runmawi me chuang ko chan sang chalai polten wai me rising day lom na chanvo an nei thei chuan
wai me huang zau zia le aro pui zia atilang chiang hle ni ti a puwanel han chuan hlotin a chungchang soin hlotlin a thuruk chu tei mak na be sham na hun von dig le ma ni fel taka in von te ani ti in heuna kal khom te chu fuina thu a cha bokani Kualian hian rising day lom no puala litan branch wai me in choi boina sang a siam te sem chuana nei ngala choi moi phu te choi moi hi Christian nun se poimo takani thu puwanel hna chuan sein wai me chu choi moi phu te choi moi ya chanpui ngai te chanpui tu pol ro pui tak ani ti a seilang bokani litan branch wai me rising day voi somthum pokwana lom na hian branch president pukel zuilian chuan he hunakal khom te ma a in lom na thu a soya nula PC zone tluang hi chuan hun kai hruain upalaram lian ralte leitan branch wai me secretary ni masaber chuan hun sera mangani heuna hian branch chung section 5 in elna loman semni in size hola section 10 loman pakhat nan la a chongbola section 10 loman panhina la in taite sena section 10 loman pathumna an la a section 5 loman te hi leitan local council ai in puwanal sheta pachol chuan hlanna an nei ni Leitan Waime branch hitun man chuan Durtlang branch Waime section pakhat section A ani china November ni somni le panga kumsang zakwa somred le purukhan Ramthar area section F nen Durtlang branch atangin anindanga anindan tir hian shwai tu anei nga lova branch mingpo anei lovani December ni kwa kumsang zakwa somred le purukhan branch shwai tu thlan na nei ni a hemini hi rising day tan manzui ni in central Waime ya Leitan le Ramthar area chu Durtlang Leitan branch tia zialu anitani kumsang ni somni le pali khan Durtlang Leitan branch Waime atang hian Leitan Ramthar branch Waime alo indang to bokani Leitan Waime branch rising day voi somthum pakwana lomna hian Leitan branch Waime chunga kochan local council le tlomai pol sang te baka Durtlang branch Waime shwai tu te antel theini Parliament winter session nei meka Rajya Sabha MP puke vanal venan income tax certificate put na Mizoram andong chin chu India dan kal ani thua soi puke vanal venan chuan India constitution waya income tax act section 1026 in hatarla nangin India ram chunga tribal namde chu income tax all ani thu le hemi ni wang hian Mizoram puite chu India constitution in chia aul thua saya hetiang ani mek lai hian Mizoram puite zinga income tax certificate put na thu chua income tax office go hati samachangin chia tirna dong anom chin thua sai chuaka Mizo te chu income tax pengai lo ani awang le tribal ani awangin income tax all ani na certificate tribal certificate te chu income tax official te hne na entir nuwa income tax official te chuan anati boy chu fo thu te sai chuakin hei hi dan kal ani thu le dan lova Mizoram puite ti boy na ani thu a sai lang bok Rajya Sabha MP chuan Principal Chief Commissioner of Income Tax Office go hoti asam hena chia tirna petur le achul dan anga action la turin Rajya Sabha Chairman chuang hen ngal bokani kumsang ni somni le pariata Mizoram puma smart matter vua man turin aizol khopui chunga smart matter sang ruk zali somnga le pali vua to ani Power and Electricity Department ho tu te saidani sokarle pui malak nan huaya smart meter chu India rampuma electric bill pek thatlo awanga lo tamlu tukti tlem na ta na ruwa manani antia tudin huna aizol khopui chunga chawla vuari ni in sangruk zali somale pali vu atonia smart meter vu na hi contractorin kumsom chunga en koldona tudin huna alhui thla kurun pui nei mek hi kumsang ni somni le pariat ma in Mizoram puma zo felman tumani thuan soya smart meter vu kim huna chuan office atangin reading an lavek theito do na wangin electric bill dik zok om theido na electric bill prepaid a an kalpui huna phei chuan mi zong in bill an pe ka ngai to do na bill pe chalo le bill ba te om to don lawa basona ro pui tak ani don ti an soyeni donin huna chuan Mizoram puma chung kwa na thona mun school hall biak in te tiamin electric consumer nuai thum sang riat zasari somni le patni anom meka hengmiti hian online bill an pe thei vek to a online a apek chu a himba ka ol samzo ka wangin mi puite chu online in bill pe vek tura an du thu an soya bill pek chungchang har sana tokte an chui chian theinan PEDM consumer apps mangin bill pe chin se an du thu an soi bokane Christmas le kumthar wak veta kumdang lo ti to thin angin kumina polir theitlan phalla un hun le mun no vehicle zone siamani le don
Mizoram Chief Secretary Pu Khiliram Mina Hovin Nimin Khan Core Committee on Traffic Management to Chief Secretary Conference Hall Miniko and Chukhoma Christmas work veta Aizol Kopui Tsungalir Thailand Dan Turngai to Hawane Chukhomna Hian Unified Transport Coordination Committee UTCC Chairman Le Municipal Commissioner Aizol Municipal Corporation AMC in Turona Pek Tsupomane Aizol Traffic Superintendent of Police in Tupekalo Chwato Angin Aizol Kopui Tsungalir Thai in Clan Chok Tur Kong Puidung Tsu Tuleo Ma Chuan Man Chun Zom Zelani Ang Kumin December ni Somni Patum ni Somni Palile December ni Somtum Pakhat Somada Somle Achan Vechanga Tlaida Lile Chan Vetleng Hian Chan Mari Changa Zodin Square Teng Chu No Vehicle Zone Puan Ani Ang Lunglei District Police Cyber Cell Malak na CIR portal mga mobile phone bole ruk mu let mobile phone somni le pali cheng noi thum si nga sang thum sa som sari le pali man hu chu nimin khana nei tu dik tak ne na hlan let na hun man ani Lunglei Additional SP Puke Be Mota so chon Mizoram chung le po na mobile phone bole ruk bo tamti soin Lunglei Cyber Cell chon report andon chu CIR portal kol tangin tam theng ber chui chwa sakzel an tumti an soya phone bo son chu til hau tak le online lo takani thu soin a hlotlin na po CIR portal changkai le omsanei taka man chin ani wang le Cyber Cell staff te thorim na wang ani ti asoya mobile phone hlui second hand le tu te po film khur angai thu soin mobile phone borin hel omti threng chunga man tlom tak taka lo le saktu te emo lo thleng saktu te emo chu an chunga dan anga malakani tur thu asoya hetiang ti te chu thu buai po siam saknual ani to thu asoi Lunglei Police Cyber Cell hian July ni som pakhat sang ni som ni lepali a din ani atang khan voin thlengin CIR portal kal tangin mobile phone bo le ruk bo za som ko pali an mu let sak to ane voin khochini lo clear hong u State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizol changa meteorological data achin chhia danin voin khan ruatla omlova Kwa avo library degree Celsius som panga niya alum library degree Celsius som nile pathum ani humidity chu anhiam library za som nga niya asan library za som rukle panga ani naktu khian Mizoram puma khwa that rin ani Hello online Mizoram te chuan major discount event sangri somni panga intan konon buat saye heng bung ro chi sang prestige home clean thildang te Mizo puan kutta le khota te no pang thomna piang lim atanga kumriat china hian athale zuala baby romper sa ti hian buy two get one free te ani anga tin kantalan lo mobile phone ate discount tak a ombok ani Buenia Fosro International Brand kan nei ta hi RCC Reservoir kan sakate PHC tan ti tangkai takle improvement chatak betheitu ni in asiata concrete building satu te tam te po hian improvement chatak apek thei kabe seya amun hi Lalthanpuii building a omani a chumi queen dorila alomom ngotang kan construction po na setakin improvement kan ni thei pain karingani Mizoram po lam chanchi lo thil chun zamang u Indian Civil Aviation Minister K Ramohan Naidu chuan interview ani na achulani chuan India Sokar chuan Indigo Airlines CEO Peter Elbers chu abandon ti atiama tunhaya thlona buai wangin mi sang tam tak an tang khang ani Times of India na komna Naidu chuan passenger ten hal satna an to awangin ngai damadila tutiang lam ani chuan company CEO chu aban ngai angati Masa ingtin ye chu ani theyang Government of India hian private company CEO Indigo hi aban theyangem interview nei chung hian Aviation Minister Naidu chuan tunhai boina chuak awangin Indigo CEO hi ban atumem ti zon changin chutiang lam ani chuan katinge yang penalty thei zongzong chu ka charge vekang ti tak zatin chutiang lam zongzong chu ken fi vekang ati Sokar hian private company CEO chu direct in ban theilova Mase a regulatory role a chuan bana phut theine mase hei hi dan emo dan bo chena lian tham tak bumna sumti chingpen emo thildik lo lian tham dang emo aum chawin ati thei ani
nia India Sokar hian tun ma incorporate her san lian tam taka alawin rol to a CEO po tiamin management omsa ta chu pe thak angai thin ni kumsang ni som pariat khan ILNFS infrastructure leasing and financial services in label lian tham ati chiat nuwa financial system zau zo ka contagion effect hlona kara Government of India to National Company Law Tribunal NCLT to ILNFS thunun turin angena hemnu hian NCLT to Company Board of Directors le management to achiat tani anai hian sokari na ruat super boater udei ko takke shuai chu director Hlutea hena hlo tamzok pek le dan tu resolution le process and culture na ruatani chumi ma chon kumsang ni pakwa khan Satyam Computer Services into le chairman Ramalinga Raju sum teaching penanastak khenga sokar chu alawin rol toni chumi nuwa sokar chon board sa chu chiata aya ama board ruata ani he company nuwa Tech Mahindra nena shal anile ta ani Japan le China inkara boy na sa takara China sipay thona te chuan Russia nen South Korea le Japan naya coordinated air patrol an naya chumi chana tan Japan le South Korea chuan an jet te chu inral ring turin anti Tokyo chuan Russia thlo theina pasari le China thlona pani vel chu hun rewak lo chung chu South Korea's air defense identification zone kadisa an luti asoi Seoul hian diplomatic protest at Hlutea Tokyo chuan joint flight nei non fo hian Japan lam hoi sepei chakna na sa zo en tirti avo khana hei hian ramven himna lama har san lian tak asiamani ma se Beijing le Moscow te pani chuan he thil hi kumtin an joint strategic patrol at telani thuan sei ve thunga hei hi Japan in China in fighter jets raider manga Japan sepei thlo theina akap ni apu nu ani Japan le China thi kum tam tak chunga diplomatic boyna na sa Beijing amian ne boyna zolzel wangin Asia Pacific biala Indona aum thei hlo na asiama Japanese Prime Minister Shinzo Takachi chuan Taiwan chung changa atu sei chu alak let le ain pe lo lain China chuan atu sei hi Chinese thunei na atan a hlom hle ti soiturin thei to pachu ani abul chan chu November ni sompalia takai chia thu sei pakhat atangin ani a parliament na ap to poll lawmaker pakhat chuan dam kho chhuana ta na hlom din mun chung changa zotani chumi chana tan chuan takai chi chuan indo long le sepei chakna manga Taiwan chu Beijing thunei na nuaya da avek tumna chuan chu tiang din mun chu asiam thei ti entir nan a mangani Beijing chuan takai chi thu soi hi na satakin chang leta sepei chakna ti punga Japan chevela jil ati pungbok hetil hi UN apo sailan ania UN Secretary General Antonio Guterres chuan lekhabumal takathona Taiwan Strait a Japan sepei te malak na engpo chu beipui thak na angai ani tur thu avo khanani China chuan culture minister te in mu khom na tu ruam man chu a chhul boka China mi le san te chu Japan tlo lo turin thuron pe in notification ati chuak bok Japan le China International Ferry Co in ain kol Shanghai le Japan chim lam khopui kobele Osaka thunsom tu International Ferry zian han ho chuan a service ati to boka heti la hian international community chuan ale lam chu in sum turin an nge na Japanese scholars somni chuang soccer official hui le media figure te point takachi chu Taiwan chung changa atu soi chu nu kir ngal turin an ngen Voin December ni somjing da som atanga tlaidar li thleng khan Myanmar khopui sang sanga silent strike hun man ane Mipui sokar pe thla a thunei na in pe chop le rong takaro rel tu Myanmar se pe sokar du lo na lantir nan mipui changruwa lin silent strike hun an siam chu Myanmar khopui yangun ba ka Mandalay le khopui danga po mipui ten an zom thle a kongpui lun lai te chu lir thei ve wak po mang lovin mun lun lai china te po mission an mang lovani Dorai tu ten sipei an lo awangin an dor hongma se an mani dor tu customer anum lo thuan soilhom he silent strike hi sipei sokarin an hol heya sipei ba ka police le an mani thlop tu ten silent strike zom tu te zinga shwai tu te man tumin an zong kwal sa heti shiat ani bok khati zong khatun chuma Chanchinthar kan clear ho thei da chu ni